o fionga le amo malo le malo. Ia pe mawhai ona e fio mai I luma nei. Ia o lau Saunoaga. Ia mai se patipati mo tātou tama. We welcome him in the name of Jesus. Hallelujah. Sa o e mala au dia le au le malo. E sauno mai o atu isi tala inga SS. O le mea lea te talo mo ia maua ia discerning spirit. Lenga ua te lea mau tangata SS lea o mai ia. Ia, fio mai ala o fionga. Patalo fatu le paiema le malu le afia le fio tupu Tuimalealiʻi kai la unga matula toa faltua matausi Saunoaga le malu Samoa le fai mai a fai pule o le ia I vivia no winga le fai ngofio na tola lo uma malu a le o tatu yo e laso nei ave uma malu le tua Awa fa malu le tuol tangata e malu mo ia sanga fa fo ile vi inga ile tua in le sa uninga matango fie fa tai telefo ile komiti fa foe mal pa io tai tai ile la tu vala wino I maua o maua mateo le tai au malo tu fa la tai e mataut le fakasa ia au o istemi o tona e tua. Ia o nei lau mawave o mai au alta tō maftanga nei. Ma o se me fia le ia maua. Haftai tele. E momona matu le whamalo ile pai o whawhengainga. O e ina ia au ale filifilina o le sunga ia tō utalo li e whaimataitai. Ia ai ale atua e whaingofia ia whiwhiringa. Ai e fōloa le stama o le leo satan. Ia o tau whaingata fo isi mea. O lau matau le whaperetania o le mission o le worship center. Christian Worship Center Church or churches worldwide. Lefa pe mai, to go and bring people to Jesus Christ as membership in His family, to develop them to Christ-like maturity through the word and work of the Holy Spirit, and equip them for their ministry in the church and life mission in the world in order to glorify God's name. Ia o me maulunga lea ia taitai maitangata ia Yesu Keriso, ma ia mawailevi inga o le atua le tātou ngā lulu e whapea. O le maua hoi mātau. O tau whio lolo a ia Ekalesia whaule wanga I mai Samoa. Tau mwhai whatu hoi nila tōla la I nei. Ia mai masaini ala na su e tula manoa e whilo e atua I a maua. Ia ma whai mai lana tau tala inga I a maua. Ian whalongolongo alea ma mawhai atu iai. Pa malulu atu. O levan matalia Yesu Keriso le li mal vaora. Ia na inu ale se matou ipti, matou taape, fa manuia iai. Alme e fa no no e voilin. E uma na ole o pe o feitai. Ai le mese ma me alofa. O te loa ale muli mutonu ale Ekalesia Worship Center. Ile polo inga le a Yesu, the Great Commission, a Yesu. Ia tu watu whainu mala masoo. Ma papatis watu ia te ina tau le sua whalu tamā, ma le alo, ma le nganga pa ia. A autau te ia te utou yasu malama. E o lama le ngā taanga o le lolangi. Sa mausi maftanga ma le whionga I
i le apostolo o tuol malo, le fionga i le apostolo i William Mafo i staimi. Masani ona matou faitapo inga i le prayer house al malo i aloaia, e taitai lava e le tatu Ekalesia. Ia mai si foi taimi e fai eloto le malo. Ia mai foi nai taimi e matal noa e ma ua ma whaelo mai. O ol tala inga le tatu Ekalesia i Afrika, pa missionary. E sel mana ia tele. E o tau le whamalusia le me ise Ekalesia ke siano i nei, o le ave o missionary fafu. Ia o whatua le ia sunga l'apostolo. Ia, se vai pe mo sa o taifing o na so sonia tu lea. Le ala tau whaputu le taifing. Ai, au te loe mo moli mai asistemi. Ana le ia tutungia o le nei mai aso o whatatia le tofinga. Panu o te sau le conference leo le nganga pa ia le amata nei. Awa, pia ngalo ia tātou le polo inga Yesu hoi le on so o le ala afioga ai whape mai tali se ia fio mai le nganga pa ia o nau tau mau leo le mana mau leo le malos mau leo le poto ia mau ma le penga launga e folfola il tala le ke viso so se amanoa ia le ana mo ile aso pentecoso le o tātou si le fia uma ia na fio mai le nganga pa ia ma awai lau so om fa o penga ina ila tau mai ala tu petero e fai la o wa se alfa longa tangata ia al fai pa o tangata fa ngota ile o malam lama tele tu spa ia mal fenga tuai e tai a tatou talia male fa mauni le ngang pa ia e sel mana ia langa e pe ngalo ia tatou te fesili le tua le tama e awina mai le ngang pa ia tatou a tatou no fo ai le tal sanga ai e no ia le fio mai le ngang pa ia ai fa tai wa o le poutuna o le Ekalesia nei la umatau o le nganga pa ia o le tua o le nganga o le poto ma le whalinga, o le nganga o le mawhau le lei, ma le atotoa, o le nganga o le file mu, o le nganga o le upumoni, o le nganga e leise panga le nganga pa ia. Ano paua o tatou o tangata vai. Ia i teimi tatou tfatara le ia matau tūlei e se le nganga pa ia mai a tatou. Ala e fia fio mai le nganga pa ia nofo i o tatou loto mawhau o tatou tangata. O le matau fo ia tunu e iwa ia e langolongo ina le tatou Ekalesia. Ia sanga wha manuia le atua. Sunga i whawhenga inga mwhaltua o au lotu ese. Ia ese mana ia ole. O alfina ngana o le atua. We should proclaim the good news at every opportunity we may be given. Ai le whapea la e nofo ama whataltai si tau se si whi malona matuspa iana. Pamatala le o le whaoltanga. Pawtai tele, o leo mata watu. Ia, peo le tunu leo intia, e tele fu tapo inga, se sem tapo inga whapaupau. O le lua suma le malu na mao e Nepal, ia, ele fono. Olo, na o tua ese me ia. O atu whatau souvenia so e mai. Na mo me o tua, hi hafe ia tua. Lima se mea na mawhatau. Io, lima se mea na mawhatau. Ia, lau tau e ana i ke siano. Ai le tōtele. Ai e whaonga e le tunu le ngana Peltania. E whai e korisi hoi le sa whawae se Edmund Hillary le ana ele Mount Everest. Ia, i nama malamala maitanga te wha Peltania. Ai motua te reo le unanga luanga wha misionare taun whai nā tunu. Ia, so atua i ma Bangladesh, so atua i ma India. Ia whaftai leo e intia. Tātou te le whaamisinoina fōia. E tapo e ngai se paualme e tātou stai. One whai mātua e se. One whai se tō e se ioruma. One whai se tō pōwa tā. One e ifo i ai. Ana o le atua al tamale alo ma le ngāpa. Ia. O te talitonu. Wano falsatu i a maa i o tō whina ngalo.
sunga I whawhengainga ma whalitua, I sunga I awao, sunga I te akono, pa I Ekalesia, ma leo mautofi, I tono le Ekalesia. O le tātou atu nuu o lau I tono le whawai, sa lau tō whawhoi, o Samoa le Ekalesia Kirisiano, awaina le atua le tamā, le alo, ma le nganga pa ia. Ia, me tātou patipati le mea, animo. A te roa o le si whaite au na tau sol mua le whainga o le te unga nal whawai, wala I se hao. Wa whaipule, o le wana I tono o palimene. O le mera le mole atuele, whaftaitele. O le whamoemoe au tua le aso I lau whionga le taitai, o lau sunga fo I la apostolo, I a sanga whamanuia le atua, e lau sunga le taitai. Ia, au te re ropola e fio I leipe te foni mai me le poni, po le ala tutunga fo I le. Ia, ae mantua mai mātou pa mole. Ia, whawhengainga ma whalitua, ma le paia o le Ekalesia, o le tūlanga whalupeina, le au waipese matangofie, si au ola, leo. Ia sanga whamania le atua, ma maolo tau si whonga lau lei. Paftai tele mo lea manoa. Ia ave le vi inga le atua, tato pat.